Sihlalo esilethu uhle TV sakubingelela ke siphinde sikwamukele kanti ke njengamanje sikwephathele ke enye yamazwibela ke inkulumo kaloyo ngunobhala jikelele weqembu le-ANC lapho khona ngesikhathi ke ethula ke ezinye zezithembiso zabo zokhetho olukanyaka ka-2024 kanti ke ubese banenkulumo ke ayibhekise kakhulu kubazali mayelana nokwekhuliswa kwezingane zamantombazane ubese ehlala kakhulu ebuzweni noma egcizelela ukuthi uyanxusa ukuba abazali bakhulise izingane bazifundise indlela yokuphila neyokukhuliseka zamantombazane nobese kwenza ke inkulumo yakhe izuze abaningi ezinhliziyweni ngesikhathi ke ethula ke izethembiso nilandela into ezinkulu nisebancinci ikwekwe xa izayo ufuna ukulahlekisa uthi quiz ubaleke uyeva uzaba nomntana ngexesha lakho siyavana ke ubaxelele kakuhle sisi ubafundisa abantwana uyazi abantwana sebegcina benabantwana ingabantwana is because ekhaya anibafundisa abantwana abangamantombazana ngento ekufuneka bazifunde umntana xa sekengena endlini ephethe isisu siyamlwisa namntandikhulu ngibona umntana intombazane ekhaya banomntwana bendisilwa naye ayisebenzi into yokulwa umntana xa umbona ekhula mfundise ungambaleki ngoba uzambona sengena nomntana ngoba mfundisana so bazali yenzani ntoni fundisana abantwana abangamantombazana aba bangamakhwenkwe sibafundise ukuthi umfazi akabethe umuntu obethe umfazi sishumane akanathemba uyabona ke xa uyindoda uzithemba abafazi bavela bakuthande nje ngoba ungumuntu wabantu siyavana uzoyithola kanjani